Salibonani bafundi, ihlangana nonkosikazi Mlotshwa wase-Destiny Learning Center. Namhlanje sizaxoxa isiNdebele, sizakhuluma isiNdebele esogwalo lwesihlanu grade 5. Lamuhla sizakhuluma ngolimi, sifuna ukuxoxa ngezenzo zabantu. Nxa sikhuluma ngezenzo zabantu, sizakhuluma ngezenzo zabantu sikhangele izitho zomzimba. EsiNdebeleni kulapho ukuthi uthole abantu sebekubiza ngesitho somzimba bezama ukukhuluma isenzo sakho. Asikhangele nini nje izitho zomzimba esilazo. Singaba le indlebe, isitho somzimba leso, umlomo, isitho somzimba, ulimi, unyawo, isifuba. Yizo izitho zomzimba lezi esilazo, iminwe, izandla. Ngiza kuthi fahla nje ngamafitshane ngixoxa ngokuthi kathi kusuka kuthini nxa sesithola umuntu esefaniswa lomlomo, sokuthiwa ulolimi, sokuthiwa ulonyawo, ulesifuba. Sonke silenyawo, sonke silezifuba, sonke iminwe silazo, izandla silazo, indlebe ulayo, umlomo ulayo, ulimi ulayo. Kodwa uthola ukuthi kwesinye isikhathi abantu bafuna ukuchasisa isenzo sakho bekhangela izitho zomzimba. Asikhangele nini umlomo. Sonke umlomo silawo, umlomo siwusebenzisa ukukhuluma. Kodwa ungathola sokuthiwa unkosikazi Mlotshwa ulomlomo. Babezama ukuthi umlomo ngilawo, umlomo ngokukhuluma umlomo. Kodwa nxa sebesithi mina sengilomlomo, bathini ngesenzo sami? Umuntu olomlomo ngumuntu oloqala. Umuntu lo uhlala eqala abantu bese bethi unkosikazi Mlotshwa ulomlomo. Asikhangeleni ulimi. Ulimi lukhona phakathi komlomo. Kodwa ungathola abantu sebesithi usihle, hayi ulolimi. Batsho ukuthi ulimi luyasincedisa ukukhuluma. Kodwa ungathola sokuthiwa lo ulolimi, batsho umuntu othanda ukukhuluma ngabanye. Uyathanda ukukhuluma ngabanye bengekho. Uyakhuluma ngabanye abantu bengekho. Abathi khona nxa bekhuluma bathi lo umuntu ulonyeyo. Asihambeni njalo sithi unyawo. Wonke umuntu ulonyawo. Sonke siyenelisa ukuthi siyahamba ngenyawo. Kanti nxa sokuthiwa hayi bakithi, hayi uBhekani ulonyawo, bazama ukuthini? Nxa kuthiwa uBhekani ulonyawo, bathi ukuthi hayi inyawo sithe inyawo ngezokuhamba. Sonke siyahamba. Mina ngilapho ukuthi ngibhode endlini, ngihambe ngiyethenga ngiphenduke endlini. Kodwa nxa sokuthiwa uBhekani ulonyawo, bathi ukuthi umuntu lo uthanda ukuhamba. Kahambi nje, ulomuntu phansi. Kuthi ukuthi ungambona lapha ekhona koBulawayo, uzawuthiwa kusasa useGoli. Uthi usithi uyathi uze kuthiwa hayi umchiye endlini. Uthi usuphenduka uthole kasekho. Ngemzuzwana nje nangu usephumile usehambile. Kuthi ukuthi umuntu lo unjani? Ulonyawo. Sonke silesifuba. Angithi isifuba silaso sonke. Nxa sokuthiwa hayi bakithi usihle ulesifuba, bazama ukuthini? Kumbe nxa besithi usihle, bangathi ukuthi kala sifuba, kumbe bathi ulesifuba. Bazama ukuthini ngaye usihle? Bazama ukuthi nxa besithi kala sifuba, batsho ukuthi usihle kala mfihlo. Kagcini imfihlo. Kuthi ukuthi ungamtshela ulutho namhlanje, uthi ngeke ngikutshele ukuthi kwenzakaleni yini. Uzakuza kusasa sokukhulunywa nguBhekani. Nxa kungathiwa yena ulesifuba, bathi ukuthi hayi usihle uyagcina imfihlo. Kayisuye lwana umuntu ozakuthi namhla nxa umtshele ulutho, uyalugcina kasoze atshele omunye umuntu. Ngiyathemba ukuthi nxa kuyikuthi sonke siyakubona ukuthi sibuyele njalo ukuthi sikhuluma ngezenzo zabantu. EsiNdebeleni silakho ukuthi siyakhuluma ngabantu, sikhuluma sikhomba izenzo zabo, sikhangela izitho zomzimba. Asiyeni eminweni la. Nxa ungathiwa uzibani kule mini,
umama unkosikazi umlotshwa ule minwe uyayisebenzisa ukubhala, kodwa ungaze sebesithi hayi ule minwe lapha bayabe bebuka, bayabuka. Babukani? Babuka izinto ezinhle, izinto ezinhle umuntu azenza ngeminwe, umuntu azenza ngeminwe. Engabe lowo muntu ebhala kuhle, engabe lowo muntu ethunga kuhle, engabe lowo muntu eyenelisa ukupheka kuhle. Siyabe sincoma, siyancoma sithi hey hayi unkosikazi Dube awule minwe bakithi, into yonke ayithintayo, yonke into ayibambayo uyenza kahle, iphuma kuhle, itholakale inhle. Izindlela zokuncoma, siyabe sincoma sikhuluma ngesenzo sakhe. Njalo kulokuthi izandla, sonke sinezandla, izandla siyasebenzisa, siyabamba ngazo. Ungazwa sebesithi lo unesandla, batsho bayabe bechothoza, bayachothoza, bachothoza ubusela. Hayi kutsho ukuthi hayi umgcini katshontshe umgcini ulesandla, kutsho ukuthi ungachiya ulutho nje kathesi uzathi usuluphendukela uthole selungasekho. Lezi yizo izindlela ezitshiyeneyo esithola ukuthi ngolimi lwesiNdebele siyakhuluma ngesenzo somuntu. Siyabe sifuna ukugcizelela, sifuna ukukhuluma kabanzi ngesenzo somuntu, size sithathe thina izitho zomzimba senze ukuthi sigcwalisise kahle, sichasise. Ngiyathemba ukubana abafundi likuzwile. Ungezwa umuntu esithi hayi ulomlomo, uhle ukwazi ukuthi hayi uyakuchothoza uloqala. Ungezwa umuntu sithi hayi wena ulonyawo, kutsho ukuthi kawuhlali phansi, utshona uhamba sonke isikhathi, kawuhlali indawo eyodwa, ungasukuma lapha uyalaphana. Nxa umuntu ezama ukudinga uzothiwa usuhambile wasukuma waya lapha lalapha. Ungazama sithi hayi unesifuba, kutsho ukuthi ungumuntu wokuthi loba umuntu elapho ukumhluphayo phakathi uyenelisa ukuthi afike kuwe, afike akucele, akhulume lawe, futhi acele ukuthi ugcine into yakhe uyigcine. Kodwa ungezwa sebesithi kawulasifuba, hayi sebekuchothoza, kutsho ukuthi wena ungumuntu ohamba ufafaza izindaba zabantu. Ungezwa kuthiwa lo umuntu kukhona okwenzakeleyo ngakibo, uze kuthiwa lo katholanga imiklomelo emihle ngaphi ezifundweni, usuhamba usutshela wonke umuntu awulasifuba. Ungezwa sebesithi wena uleminwe, bayakubuka. Into yonke oyenzayo oyibambayo ngeminwe yakho uyiphumisa kahle. Ungabe ubhala kuhle kumbe usenza kuhle, konke okwenzayo kwenza kuhle. Ngiyathemba bafundi isifundo sethu lisizwile njalo lisizwisisile. Ngiyabonga.